Mate ya omoyo gesibao nigichanete igoro yo mwana obo gonyara gusiro mabwaye omwana obwate myaka ebiro yo warasege kegeke maiga yo gusira kwa litukere muryoka ngina koro konyororo botioro ngina koro nere niga asire tio mabwaye aso konyore ngani yo na polka pokara agotomanya nimeye kenyorekega kya gesima kyuge gotoka sinseme chiga che sub location ya gesima meye location iga ya nyanya Kongo asito komerana amonenga yo mayo gesibao egendrete gwetuma takubwatikana mono bosira ko mwana obo w'imyaka ene oyosire tubugima bwaye asukurwara ogoke kweli kuba. Mtoto wangu kwa amegonjeka, alikuwa tu na homa peke yake. Jana tulikuwa gesima wote, tukaachwa hapo na babake, sisi tukabaki gesima. Sasa tukiwa gesima ndo alianza kutaja watu wenye anataka kwenda yani alikuwa anataja wale marafiki zake, ananiambia niwapeleke. Kila mmoja mwenye alikuwa anataja nilikuwa nampeleka. Ikafika mahali akamaliza kusalimia marafiki zake, sasa tukaamua kurudi nyumbani. Lakini nikaambiwa na rafiki moja hapo tununue panado nikuje nimpatie hiyo joto irudi chini. Hivyo ndo nilinunua panado tukarudi. Hata sikufika kwa nyumba. Tulikuwa tu hapa karibu na gate. Mtoto akaconverse. Hivyo tu ndo nilirudi kwenda kwa barabara, nikapata gari, tukapanda tukampeleka hospitali. Sasa nimefika hospitali. Kitu ya kwanza tu daktari alifanya alimwekelea kwa kitanda, akaanza kumfinya kifua, ni first aid. Kulingana na baraboni go mwana yiga arware tasege kegeke na gwikigwa nyagitari abanyagitari bakanyara ko bakobaira buna umwana yiga osirije ubugima bwaye. Mwana yiga bwate myaka ene gakorukutedi agasa bosire tanya konyara muchandu uyu mbona nyorete weri kubali okatu ningana gendete gwichenga bamenye kurwa sekanyorekeiga aseboigo egotebekana ngina kuri umwana yiga koigwe ngane yenga umwana yiga osirire ere niganyarete ko bagagusira ubugima bwaye asegotebekana konye niga bwatoborwire bwa pressure mayaga yo gwikigwa sinyagitari asogwa kune kiondo ko kyo mwana yiga osira ubugima bwaye leta nkoro kwedina kemto zeito nyali bali oigo sirete makubyara mama mbiyarenge korumambi nabo twarenge komo twarenge mugondo na rusako yo mwana agachakuba endagera bakali margo bakiye kama mama kabugori shinye ni chiaya akaenda koni echiro bono kale echiro alenjira gocha kuri biashara byaye ogotebuno omochokoro yosiri agaikanjira buno atonyorete abantu rende bakurire bapoire mama akarukurumoino okobori mwalimu gaki nabo mwana oyagenda agaikaranza inzabu ngora igo agaswa kuelinga ngochikomolinga ngamolinga finally egari ekarukurumoine kamubogori ekomukinya gitari bagatebo osirire nabo yaringe go mama tarwarete omwelo yabone amateka nigo yagulire abantu bali no moyo bugwanja gwesora nigati unenjere yemo yoko bakonya kuruberia amatanga yabayiga abanjo babo ilyo banyariko babako bayini asenchera ya mazikani. Sina chochote nazoambia nile tu wanisaidie matanga ifanyike. ulikuwa nangu sababu atisema matanga ya buja Wasamaria mayaba atisema matanga yo mwana ya buja sababu Wasamaria batokonye bakutubwatisi kero twenia abanjwa abaito Ginko ripoteri getaseni kya obwanjete kya Ndizi TV crossing semechiga cha gesima yogotoke meye gwadega ya gesima ebunga yabo getutu bwa masabe meye county ga Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara